ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ବିଜ୍ଞାନ ସପ୍ତଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ଆବର୍ଜନାର ପରିଚାଳନା। ଆସ ଆଜି ଆମେ ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। କରେ ଅଛି ଜଳରେ ଦୂଷିତ ପଦାର୍ଥ ମିଶିଥିଲେ ତାକୁ ଡ୍ୟାକ୍ସ ଜଳ କୁହାଯାଏ, ତ ତାକୁ ଅପଚୟିତ ଜଳ କୁହାଯାଏ। ଖ ନମ୍ବର ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଡ୍ୟାକ୍ସ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ତ ଏହାକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ ବଟିକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗ ନମ୍ବର ହଇଜା, ଡ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଡ୍ୟାକ୍ସକୁ ଜଳବାହିତ ରୋଗ କୁହାଯାଏ, ତ ହଇଜା ଟାଇଫଏଡ଼୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେବ କାମଳ ରୋଗକୁ ଜଳବାହିତ ରୋଗ କୁହାଯାଏ। ଘ ନମ୍ବର ଦୂଷିତ ଜଳର ଉପଚାର ଫଳରେ ଡ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଡ୍ୟାକ୍ସ ବାହାରେ, ତ ଦୂଷିତ ଜଳର ଉପଚାର ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବାହାରେ। ଓ ନମ୍ବର ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଡ୍ୟାକ୍ସ ଓ ଡ୍ୟାକ୍ସ ପାଇଁ ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ, ତ ନାଳ ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ପଲିଥିନ୍ ଆଉ ଛିଣ୍ଡାକନା ପାଇଁ ଜାମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଚ ନମ୍ବର ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଡ୍ୟାକ୍ସ କୁହାଯାଏ, ତ ଏହାକୁ ଅପଚୟିତ ଜଳ କୁହାଯାଏ। ଆଉ 6 ନମ୍ବର ଦୂଷିତ ଜଳର ଉପଚାର ଡ୍ୟାକ୍ସରେ କରାଯାଏ, ତ ଦୂଷିତ ଜଳ ଉପଚାର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସେହି ଜାଗାରେ ଏହାକୁ ଉପଚାର କରାଯାଏ। 2 ନମ୍ବର କାରଣ ଲେଖ। କରେ ଅଛି ନଳାରେ ରନ୍ଧା ତେଲ କିମ୍ବା ପୋଡ଼ା ମୋବିଲ ଇତ୍ୟାଦି ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତ ଏହାର କାରଣ ଲେଖିବ ଯେ କାରଣ ଏହା ଜଳକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖୁଥିବା ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଖ ନମ୍ବର କଠିନ ଆବର୍ଜନା ଯଥା ତୁଳା, କଣ୍ଢେଇ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ଜରି ଇତ୍ୟାଦି ନଳାରେ ନ ପକାଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ରେ ପକାଇବା ଉଚିତ, ତ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଏହାଦ୍ୱାରା ନଳା ଜାମ୍ ହୋଇ ଆବର୍ଜନା ନିଷ୍କାସନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଓ ମଇଳା ଜଳ ରାସ୍ତା ଉପରକୁ ଚାଲି ଆସି ଯାତାୟାତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଗ ନମ୍ବର ଦୂଷିତ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ସ୍ଥାନରେ ୟୁକାଲିପଟାସ ଗଛ ଲଗାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ତ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଏହି ଗଛ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂଷିତ ଜଳ ଶୋଷଣ କରେ ଓ ପରିଷ୍କାର ବାଷ୍ପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ିଥାଏ। ଘ ନମ୍ବର ଦୂଷିତ ଜଳର ଉପଚାର ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ବାର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଇ ଛଡ଼ାଯାଏ, ତ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ଦୂଷିତ ଜଳ ବାର୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଥିବା କଠିନ ଆବର୍ଜନା ଛାଣି ହୋଇଯାଏ। ଓ ନମ୍ବର ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା କରିବା ମହାମାରୀର କାରଣ, ତ ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଯେ କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ବାୟୁ ଓ ଜଳ ଦୂଷିତ ହେଉଥିବାରୁ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। 3 ନମ୍ବର କ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଓ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ତ ଲେଖିବ ଯେ ଅପରିଷ୍କାର ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ବା ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ହେଉଛି ରୋଗର ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଠାରୁ ରୋଗ ଦୂରରେ ରହେ। ଖ ନମ୍ବର ଜଣେ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଆମେ ନିଜେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସଚେତନ ରହି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗ ନମ୍ବର ଦୂଷିତ ଜଳର ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିପାରିବ? ତ ଦୂଷିତ ଜଳକୁ ଏକ ନାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଫୁଲ ଫଳ ଗଛ ମୂଳକୁ ଦେଇପାରିବୁ। ଘ ନମ୍ବର ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶରେ ଶ୍ରେଣୀ କୋଠରୀରୁ ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନାର ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ? ତ ସହଜରେ ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଓ ମାଟିରେ ମିଶି ପାରୁନଥିବା ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବୁ। ଓ ନମ୍ବର ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶୌଚାଳୟ ବା ପାଇଖାନାର ସଦୁପଯୋଗ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ କରିବ? ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବାରଣ କରିବୁ, କାରଣ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପନ୍ନ ହେବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଖାନା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବୁ। 4 ନମ୍ବର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଲେଖ।
तो एथिरे अछि प्रथमे दूषित जल। तो यह विषय लिखिब तरल आवर्जनार कारक गुड़िक जल सहित मिसी यहाकू दूषित करिथाए। विभिन्न कारणरू जल दूषित होइथाए, यथा शिल्पजनित, कृषि संपर्कित, गृह कार्य जनित। दूषित जलरे दूषित पदार्थ गुड़िक द्रवीभूत अवस्थारे किंबा भासमान अवस्थारे थाए। दूषित जलरे क्षतिकारक जैविक और अजैविक पदार्थ एवं रोगकारी अणुजीव रही थाए। जैविक गैस मनुष्य और गाई गोरुंक मलरू बाहरुथिबा गैस को जैविक गैस कहुए। बायोगैस प्लांट रे बीजाणु मानक द्वारा मल अपघटित होई सेथिरु गैस बाहरे। एही गैस रंधन कार्य रे व्यवहृत हुए। जलर उपचार वर्षा जलर पुनरुद्धार परे एथिरे जदि कौनसी अनिष्टकारी पदार्थ थिबार जଣା पड़े तेबे केतेक उपचार द्वारा सेगुड़ी को नष्ट करा जाय थाए। एही उपचार कौशल गुड़िक हला भौतिक उपचार, रासायनिक उपचार, जैविक उपचार, घनीकरण और भस्मीकरण इत्यादि। खोला नलार अपकारिता तो ये लिखिब नला खोला रहिले विरक्तिकर दुर्गंध बाहरे। वर्षा दिने खोला नलारे अधिक पानी पशिबा द्वारा नलार आवर्जना सबु उछुली रास्ता उपरे जमा हो जाए। रास्तार यातायात कष्टकर हुए और परिवेश अस्वास्थ्यकर हुए। 5 नंबर अपचयित जलरे थिबा विभिन्न उपादान रु 2टी लेखाएं उदाहरण लेख। तो प्रथमे देइछि जैविक पदार्थ आउ 2टी लिखिब मनुष्यर मल, परिबापत्र चोपा। सेपरी पोषकर आउ 2टी हेब नाइट्रोजेन, फस्फरस। अजैविक पदार्थ तो यार अजैविक पदार्थ रे लिखिब जे माटी आउ गोटे हेब गोड़ी। सेपरी रासायनिक पदार्थ तो सेगुड़िक ता लिखिब जेपरि कि गाड़ीर तेल, पोकमरा औषध आउ अणुजीव, हईजा बीजाणु आउ टाइफॉइड बीजाणु। एपरि भाव रे 2टी लेखाए उदाहरण देव। 6 नंबर पॉलिथीन और प्लास्टिक निर्मित पदार्थर व्यवहार परे एणे तेणे न फिंगी पोड़िबा द्वारा परिवेश रे कौन क्षति हुए। तो पॉलिथीन और प्लास्टिक निर्मित पदार्थ को पोड़िले सेथिरु विषाक्त बाष्प और धुआं निर्गत होई वायुमंडल को दूषित करे। 7 नंबर आजिकाली देखा जाउथिबा रास्ता रोको बेले रास्ता मझिरे टायर जला जाउछि। यहाँ द्वारा वायुमंडल उपरे की प्रभाव पड़े। तो टायर पोड़िबा द्वारा सेथिरु विषाक्त बाष्प और धुआं निर्गत होई वायु को दूषित करिथाए। 8 नंबर पुराना और व्यवहार हो सारी थिबा टायर गुड़ी को साधारणतः आमे अव्यवहृत जगार फोपाड़ी दे थाउ। एथि जोगु जो स्वास्थ्यगत समस्या सृष्टि हुए लेख। तो लिखिब जे वर्षा हेले टायर गुड़ी करे वर्षा पानी संचित होई रहे। किछि दिन परे सही पानी दुर्गंध हुए और सही दुर्गंध पानी रे मशा माने डिंब दियंती। फलरे मशा मानकर वंश विस्तार सहज हुए और मलेरिया रोग व्यापीबार आशंका प्रकाश पाए। 9 नंबर अणुजीव माने सुखिला पत्र सहित प्रतिक्रिया करी कौन सृष्टि करती। तो यार 4टी ऑप्शन अच्छी। यार सठिक उत्तर हम ह्यूमस ह्यूमस। 10 नंबर कटक और भुवनेश्वर भली बड़ बड़ सहर निर्गत बहु परिमाण रे बाहित मल को सदुपयोग करने 2टी उपाय लेख। तो बायोगैस प्लांट स्थापन करी मलरू व्यवहार योग्य ताप शक्ति और विद्युत शक्ति उत्पादन करा जाई परिबो। गैस बाहरी सारिबा परे मलर अवशेष को जमी रे सार रूपे व्यवहार करा जाई परिबो। तो एहीपरि भाव रे सब प्रश्नर उत्तर लिखिबो। धन्यवाद।